Nakabugtuan ko niya kaniso Kristo, maupay nga aga haaton nga tanan. May dahat to sirig nga nun nga nasiring. You can give without loving, but you cannot love without giving. Pwede daw kita humatag nga diri kita nahigugma. Pero diri kita pwede humigugma nga diri nahatag. Pwede kita humatag nga diri nahigugma kay bangin may da naton ginuhuna-hunaan nya kabalyo asya nga mahatag kita. Pero diri kita pwede humigugma nga diri nahatag kay iton paghigugma permi iton hiya tipagawas. Permi tipagawas. Han nakalabay nga Domingo, aton ginsalin orog, ang gisasantusi nga lawas og dugo ni Kristo. Hadto nga solemnidad nga selebrasyon, gintutduan kita kung maunan o iton pagpaangbit, iton aton kalugaringon, sugad han ginbuhat ni Jesus. Yan nga adlaw, aton ginsasalin orog, ang solemnidad han gisasantusi nga kasing-kasing ni Jesus. Nga kundiin, tututduan kita nga iton genuine, authentic nga pagpaangbit iton aton kalugaringon, amo iton pagkamiada kasing-kasing nga nahigugma. Andam maghatag iton kalugaringon ngan magpaangbit, andam maululan. Didahan aton mga pagbasa, ginistoryahan kita han first reading han ebanghelyo, ginistoryahan kita klase mga paghigugma. Didan first reading, nag-iistorya didahan libro ni propeta Osias nga iton paghigugma daw hiton Dios, sugad-sugad hiton nanay. Very vivid ang iya mga gingamit nga mga images hinusang nanay nga nahigugma deten iya anak. Nagsaring hiya nga sugad iton iya paghigugma nga dahan Israel, sugad iya anak nga iya ginkugos harani nga nan iya bayhon. Ngan sugad bata nga iya gintutduan paglakat. Ngan iya pakaon. Dida liwat han aton ebanghelyo, ginistoryahan kita ni San Juan nga ang Jesus nga aton Dios tinugot pagparaysang hakrus. Sumala kan San Buenaventura, nasiring hiya nga adto kuno nga nahinabo didto hakrus, usa kuno adto nga divine decree nga ang Dios tinugot nga igraysang Jesucristo iya anak nga dahan krus. Pagpakita paghigugma ngan adto nga nahinabo adto nga sin nga bangkaw usa nga sundalo an kagiliran ni Jesus, amo adtoan simbol nga an singbahan igin anak, inawas ang dugo nganin ang tubig, simbol may bag-o nga gin anak. Nganhin ang singbahan igin anak pinaagi hingugma, tikang hingugma. Hikita nga kaapihan singbahan nahimo igin anak nganin an bunga hikita mismo nga tikang hingugma. Maaram kamo iton usa nga sakit iton kalibutan niya na iton pagin indifferent, iton kawaray labot iton igkasitaw. Naging high-tech na kita nga tanan, iton aton technology very high-tech na,
iton communication, karag mo nga ni adi, bisan ko na ani ka ha probinsya, karag mo nga ni makiistorya ngadto hiton imo mga imo pamilya nga aadto ha ibang nga nasyon, ibang nga nasod, masayon nala kay may ada man internet nganhin madagmit pa. In short, iton generation niya na in masayon kumpara dati. Pero siring ko pa haluyo hining mga development nga maupay man talaga hiya, iton sakit iton kalibutan amo iton kawaray labot iton igkasitawo. Kawaray labot iton igkasitawo. Nga iton nasaring lahiya permi nga as long as si ako may dako ging kakaon 3 times a day, nganhin nakakapili ako iton akon mga sura, okay la ako. Pero, gingkukuri na nga ni hiya, naapektuhan nga ni hiton hiya hiton kakorean iba, ada liwat, ada na hiya na nagliliya, naghihimuhin mga pamaagi. Pero, aada lagi hak iton tendency nga maging individual, mag-usaan, nganhin diri panginlabot hiton igkasitawo. Ano ba iton pwede naton hibaruan? Mahiunong hiton ato niya na ginsisilibrar nga solemnidad ang gisasantusi nga kasing-kasing ni Jesus. Uupat. Uupat nga butang, uupat nga pi. Siyahan, kinahanglan naton mag-ampo para matambal iton sakit nga indifference, kinahanglan laanay naton mag-ampo ngadto hiton Dios nga tagan kita hinkusog, hingrasya nga magkamay-adaan kita kasing-kasing sugad hiton kan Hesus. Kasing-kasing mainilubon, kasing-kasing nga maluluyon, nganhin kasing-kasing napaid hiton kahimtang hiton ibang nga tawo. Diri ila hiton aton kalugaringon nga mga ginaabat, pero ginbubulig liwat iton inaabat iton ibang nga tawo. Kay waray tangani halarom nga relasyon, spirituality nga dat Dios, bisan ano nga atong pagbuhaton, waray hiton gamit kay mga patikang laiton. Maghihimohin programa, pero waray padis nga pagampuhan Dios, mauhuman iton helargo. Mawawarayang kita courage in pagpadayon, nganhin hingangalimot kita hiton aton goal kung kay ano, magbubuhat kita hinsugad nga maupay nga butang. Kay diri man hiya rooted hiton Dios. Siyahan ang pag-ampo. Ikaduha nga aton hibabaruan hiton Sacred Heart of Jesus, amo iton pamati hiton aton igkasitawo. May dadto istorya nga may dadto padi kuan hiya spiritual director. Iton spiritual director sa seminaryo, hiya iton padi nga in charge iton usa nga seminarista nga may dangani for example mga struggles or ano la nga ginaagyan na seminaryo, asya iton iya pwede ka istoryan usa nga seminarista. Para head counselor. Nganhin may usa nga seminarista nga kinadto hini nga padi nga spiritual director. Nganhin habang nag-iistorya na ang seminarista, na siring nga, asya nga hini padre, iton akong ginaagian, makuri din ang seminaryo, nganhin nadugang pa kay itakon ginaabot akong pamilya, among pinagdadaanan, diri liwaton masayon. Ang padi, nagkikinulaw la iya, kikinulaw la ang padi iya. Pero ang padi, ang iya at the back of his mind, naguhuna-hunan na hiya, nasing na hiya, maara makit problema hinya bata kay
Nag-iistorya hiya may da niya problema hakuan. It iya pamilya, it iya ginkakastigo it iya kuan, hiton iya tatay tapos hiya nanay ginaaway liwat niya tatay, may dahi ni deep-seated anger hini. Tapos nagbat in, iton nga siningit adto nga padi nga singa nasusugad ka hiton, sugat im reaction hiton imo seminary life darakay kuang ka. May da nimo deep-seated anger nga naimo na experience kan imo tatay. Siya naman seminarista nga, oh, diri igad padre, diri igad sugahiton. Siya naman padi, man, nabatong ka na haakon, nag-iisog ka, aringit ka haakon. Kakatapos-tapusan, waray kaintindihan spiritual director ang seminarista. Ang directi, darakay, waray man talaga hiya pamamati. Habang nag-iinistoryahan ang seminarista, nagdadayagno pero yung doktor nga nagdadayagnos ng aset mga sintomas ini asya init iya ko anhin inaabat pero dere kay iton tagsa-tagsa nga tawo may eda iba-iba nga istorya dere hiya black and white damo iton konteksto sanglit usa nga aton pwede makabulig ha aton para manginlabot kita ngadto ikasitawo ngadto aton anyaw iton pamati haira. Sari ko pa kanina, kada usaha aton may edaman liwat ginaagian nga well, struggles so gaditon. Pero diri kita itong gini-exempt nga diri na naton nga pabayan naton iton aton igkasitaw. Diri iton hiya exemption. So ikaduha, pamati iton istorya iton ibang nga tao. Ikatulo, iton panginlabot iton aton igkasitaw. Itong panginlabot may dahit duduhayt hiya nga kuan, duduhayt hiya nga butang. Kaya ano, may da mga tao nga itgimbi binantayan nala iton iraan yaw. In a sense nga, uy, adtuhi madi pinalithin bago nga auto. Pamati ko inutang lain niya ini. May ada klasihin panginlabot itig kasitawo nga ito nakikitan la itong puros kamalian. Pero ito na akong ginsisari nga panginlabot nga dahiton igkasitawo iton paghatagin atensyon nganhin hiton bulig ngadto hiton ginaagian nga dati hiton ibang nga tawo. Asa ta ni katulo panginlabot. An ikaupat nga makakabulig ha aton hin pagkamayada kasing-kasing nga sugad hiton kan Hesukristo kasing-kasing nga nahigugma nga andam magantos amo iton paghatag nga waray gin aaro nga kabalyo. Paghatag nga waray inaaro nga kabalyo. Nasiring hira nga, the more that we give, the more that we receive. Itong paghahatag, diri la kita nahatag nga ni kita nga kinasing-kasing, diri la kita hiton nahatag hiton kung ano man iton aton ginaabot nga material or oras man or panahon. Pero nahatag nga ni kita ginpupurma iton aton mga kasing-kasing hinpag kamayada panginlabot hiton ibang nga tawo. Diri nga ni kita nahatag nagiging maimot kita. Kabaliktaran lut iton hiya. Diri nga ni kita nahatag nagiging maimot kita hiton nganhin nagiging maimot nga ni kita diri nga ni kita nahatag mas lalo kita hiton nagbibiling hindamo pa nga mga butang. In short, diri kita nakokontento. Di ba? Di na nga ni kita nahatag, nagiging selfish kita, diri pa kita nakokontento ngadto hiton aton mga butang nga may ada kita. Nagpipinamiling kita permi hiton, pwede ta pa makuha. Nganhin, nagiging selfish na nga ni kita, nagiging bitter na kita. Nag-aring tanong, kaguti-guti lang nga sala, nag-isog, kay
waray man kita kaporma, diri man kita napoporma. Hinaot unta nga haluyo hiton gintutot do hiton kalibutan nga mag-ukoy kita nga individual nga nag-uusaan nga mga tawo nga waray panginlabot iton igkasi. Hinaot kunta nga hindi nga aton pagselebrar hiton Sacred Heart of Jesus, mangaro kitahin grasyahan Dios, natagang kitahin kasing-kasing nga sugay hiton iya. Pinaagi hiton pangaro hining grasya, mabuligan kita nga an aton kasing-kasing nga tinig-a, pinaagihin sala, humumok ngahaw, nganhin magbit, hin ka maluluyon, hin ka mapinairon, nganhin ka malumo, para ngadto hiton aton igkasitawo. Sanglit, ha atong pagpadayon hini nga santos nga misa, iton aton pangaroon nga grasya ngadtuhan Dios, nga tagan kita hin kasing-kasing nga sugad itong kan Hesus. Maluluyon ngan mapinairon. Amen.